Diwrnod 1. Conwy. Taith Diwrnod 1. Day 1 Navigation. Heddiw, byddwch chi'n mynd I dref Conwy ac yn gweld Castell Conwy, Plas Mawr a waliau'r dref, 3 ardal wahanol o dan ofal Cadw. Today you'll be visiting the town of Conwy and seeing Conwy Castle, Plas Mawr and the town walls, 3 different areas under the care of Cadw. Os ydych chi'n gyrru I Conwy, y lle gorau I barcio yw y maes parcio morfa bach LL 32 8FZ. Yna, mae'n daith gerdded fer I fyny'r bren i'r orsaf rheilffordd a'r orsaf bysiau, lle byddwch chi'n cyrraedd os ydych chi'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. If you're driving to Conwy, the best place to park is in Morfa Bach car park, LL 32 8FZ. It is then a short walk up the hill to the train station and main bus stop where you will arrive if you're using public transport. Ewch drwy'r twnnel. O'r prif faes parcio cerddwch trwy'r twnnel hon. From the main car park, walk through this underpass. Ewch I fyny'r grisiau. Cerddwch I fyny'r grisiau neu'r llethyr. Ewch trwy'r porth, heibio'r ganolfan ymwelwyr i'r orsaf bysiau ger y groesfan I gerddwyr. Walk up the steps or slope. Go through the gateway, past the visitors centre, to the bus stop by the pedestrian crossing. Cerddwch i'r harbwr. Cerddwch I lawr y brif stryd fawr. Byddwch yn mynd heibio I Blas Mawr ar eich chwith y byddwch yn ymweld â hi yn nes ymlaen yn y dydd. Walk down the main high street. You will pass by Plas Mawr on your left, which you will visit later in the day. Ewch o dan furiau'r dref. Ar waelod y stryd fawr, cerddwch trwy'r porth I gyrraedd yr harbwr. At the very bottom of the high street, walk through the gateway to arrive at the harbour. Edrychwch ar Gastell Conwy. Dros y dŵr ac ychydig i'r chwith mae safle Castell Conwy. Over the water and slightly to the left is the site of Conwy Castle. Trowch i'r dde. Edrychwch ar Gastell Conwy. Nesaf trowch i'r dde a cerddwch tuag at y castell ac yna dros y bont ffordd ar y palmant. Next, turn to your right and walk toward the castle and then over the road bridge on the pavement. Ewch dros y bont. Ewch ymlaen dros y bont nes I chi gyrraedd man diogel I groesi'r ffordd. Carry on over the bridge until you reach a safe place to cross the road. Ewch dros yr hen bont grog. Cerddwch yn ôl tuag at y castell dros y bont grog. Walk back towards the castle over the suspension bridge. Ewch I ochr dde'r castell. Cerddwch I lawr ochr dde'r castell a chroesi'r ffordd i'r chwith o'r gylchfan. Walk down the right-hand side of the castle and cross the road to the left of the roundabout. Canolfan ymwelwyr Castell Conwy.
Unwaith y byddwch chi yng nghanolfan ymwelwyr y castell, ewch i fyny'r grisiau, o dan y bont sy'n rhoi mynediad i'r castell, a rownd y ganolfan ymwelwyr i gyrraedd mynedfa'r castell. Efallai y bydd angen i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o Cadw. Once you're at the visitor centre, go up the steps, under the bridge that gives access to the castle, and round the visitor centre to get to the castle entrance. You might need to pay for entry if you're not a member of Cadw. Amser cinio. Pan fyddwch wedi gadael y castell, siaradwch am beth hoffech ei fwyta i ginio ac ble rydych chi'n mynd i fwyta. When you've left the castle, talk about what you would like to eat for lunch and where you're going to eat. Cerdded ar furiau'r dref. Nesaf, gallwch gerdded darn byr o walia'r castell. Yna mynd i lawr yr ale ar ochr chwith y ganolfan wybodaeth i dwristiaid i mewn i iard eglwys y Santes-Fair. Next, you can walk the short length of the castle walls, then go down the alleyway at the left of the Tourist Information Centre into St Mary's Churchyard. Eglwys Santes-Fair. Efallai y bydd yr eglwys ar agor i chi ymweld â hi. Yn y fynwent, mae'r gweithgaredd nesaf i chi gael mynediad iddo. Stori fer gan y Mabinogi am Pwyll a Rhiannon i'w gwylio ar YouTube, a chwestiynau am y stori i'w hateb. The church might be open for you to visit. In the churchyard, there is the next activity for you to access. A short story from the Mabinogion about Pwyll and Rhiannon to watch on YouTube and questions about the story to answer. Ewch i Blas Mawr. Cerddwch o amgylch y fynwent a gadael trwy'r ale ar ochr arall iard yr eglwys. Ewch tuag at y brif stryd fawr. Walk round the churchyard and leave via the alleyway at the opposite side of the churchyard. Head towards the main high street. Blas Mawr. Cerddwch i fyny'r stryd fawr i Blas Mawr. Bydd angen i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o Cadw. Mae yna weithgareddau i'w cwblhau ym Mhlas Mawr. Walk up the high street to Plas Mawr. You will need to pay for entry if you are not a member of Cadw. There are activities to complete in Plas Mawr. Ewch i'r orsaf ac wedyn ar y waliau. O Blas Mawr, ewch i fyny'r stryd fawr tuag at yr orsaf rheilffordd ac ymlaen i'r platfform ar gyfer trenau i Fangor a Chaergybi. Ar ddiwedd y platfform, fe welwch risiau ar waliau'r dref. Ewch i fyny ar waliau'r dref i gerdded o gwmpas 3 chwarter o'r dref, gan ddod i ben ger yr harbwr. From Plas Mawr, head up the high street towards the train station and onto the platform for trains to Bangor and Holyhead. At the end of the platform, you will see steps on the town walls. Go up onto the town walls to walk around 3/4 of the town, ending near the harbour. Dewch i lawr o furiau'r dref. Pan gyrhaeddwch y grisiau ar ddiwedd waliau'r dref, ewch i lawr. Wrth y ffordd, trowch i'r dde ac i'r dde eto a dilynwch y ffordd fach rownd ac i lawr yn ôl i'r harbwr o dan waliau'r dref. When you reach the steps at the end of the town walls, go down.
At the road, turn right and right again and follow the minor road round and down back to the harbour under the town walls. Yn ôl wrth yr harbwr. Byddwch yn dod allan i'r harbwr trwy'r porth yng nghefn y llun. Cerddwch heibio'r tŷ lleiaf. You will come out onto the harbour through the gateway at the back of the picture. Walk past the smallest house. Ewch yn ôl i'r car. Trowch i'r dde a cherdded i fyny'r stryd fawr tuag at yr orsaf. Turn right and walk up the high street towards the station. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ben y stryd fawr, trowch i'r chwith ac ewch yn ôl tuag at y maes parcio lle gwneithoch chi gychwyn eich diwrnod. Mae yna weithgaredd mwy penagored i chi ei wneud pan gyrhaeddwch adref. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych chi wedi ddysgu yn ystod y dydd a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. At the top of the high street, turn left and head back towards the car park where you started your day. There is a more open-ended activity for you to do when you arrive home. This activity asks you to use what you have learnt during the day, and you can ask your class tutor to check your work.